fi lava to fa fe do il mai mo mai tato kulanga ma se foi o tato to no ile nei foi tu la e to so nga ne o tato programma officini matali ele fa to cattolico le o tato ia ile vai aso no tolo le ate vetu pe o tato ile nei vai ta sanga ia mai mo mai o tato kulanga ma se o tato to no ele fu ma fa ta se ma fiume patele fatalo fatto ia la to mai mo mai to no fafo mafta mai il tato programma officili matali il fatto tuango le case sieta cattolico fatalo foi la fiona patele le foi tu là ia lange mamma so fu mvie lo telenga multalo ia le fu mai ona e fatalo fa felo il pa ia il tato puleanga e le ngata ile ia o so tato tunu mai la to fu io mai mo mai atu no e mau ia maro le lange mamma so fu mvie lo foi la fiona le foi tu la il tato programma ia la tu la fiona am talia il tato programma se ta ile sua forte male anu malenga pa ia amen maro lo fiona ia lo fiona patel apa tamai mai la fiona il tato programma le fiaf ia ole tato programma le nei vai a susato multano ona e ia la vale foi tauna male tusia a Kolose ia atonu e o ngatasi ma le winga fo yo o le nei vai tau lo tatu iai o le kamile o tatu iai e tuli loa pele tangata e le tele o tingama fa fitauli ma mea la volo tutupule i le o langa nei ia ai e iai la vale tali tolunga wa o le fai mai ia Paulo fai mai ia o te mita e fa atoa i lo tino mea ele yo ia tingao keriso ia o le mea foi la le tu fisilia ia pe fa mata ele i mafai ona atoa ia le ngaluenga le na fa tino le e Yesu ia pe o ngai wakwa le tapol kalambe na fa mole multa ia ala foi te winner tu si Paulo ia Kolose mo lo foi o los ful marfa o te oli nei I mea o te tinga ai ona o tou o te fa atoa foi I lo tino o mea o to toi popo nga Keriso ona o lo tino o le ekalesia lea lo fion patel ia na si e fa mangingo a se I fisiling ia la o fionga e ia se mea na to toi I popo nga Keriso e le lava nga ruenga faola na faita ulanga Yesu I Kolose e tutongi sala anga sala ale tangata langa bobona na fit ia ele faita watu upu ya Paulo ya Kolose fallinga mai ele lava ele uma ele mai ale ngaluenga faola na faia le Yesu I Kalivalio a wale tangata malona faola tanga ai ele o le winga ia o upua a Paulo o ma ele mafai e se tangata ona ia toi tongi le sala na fa pena ona fai le tangata o le anga sala le tangata ua fa pena ona anga sala le ile tua se vanga na ia se tangata e folinga I tangata ia te ia mea malaba le o lo ile tangata a o ia o le atua ia ona fa to a mafaila ia le ona tutongi ia le sala le a tau ile evangelia Ioane lo na mta upes ful maleiva o lo na fai upe tors ful ua talia le vineka ia ona fe tala yane le o ia ua tau nuu ua fa ngau lo nao ona tuina atu lea o lo na nganga ua tau nuu ua ua mahea e le ai maseisi mea tasi o te toi I le ngaluenga na molia le e Yesu mo a tātou wangasanga e masani o na tātou whaalongo I upu ia the sacrifice of atonement po le taulanga e ufi ai le angasala a le tangata o fonga leo o le whenga inga tuai lea e masani ona tātou whaalongo ia I le upu lea o le sacrifice of atonement
ole mele sa fa pena ona foi ele fenga inga tuai e ele wo tatu wo mai le fenga inga fo wa awina mai ele atuolo nalo wa mafuta maletangata e peila o ile wa su ele upule le atonement ile sacrifice of propitiation pole taulanga e fa malie ai ia le toa sa o le finangalo lea o le atua le tama aia ese ala fe ese ala fe nga tuai ese le fe nga fo aia lo no winga o le taulanga na molia e Yesu i lona tama wa malie a to ai le finangalo o le tama wa ave ese ai lona toa sa ma ua toe sao fanga ai le tangata ile fa manuyanga o le langi aia a tau fo le tu si e pelua le e maua mai i ia le ese ngo taulanga ia e pelu se fulu su tasi sul malfa o tu fo yo taulanga umana au na ile aso male aso o lo abatu so o ia ta lava taulanga e le mafaya lava ona ave ese nai o anga sala avai e pe ole taulanga le ta ua fo ngale ole sacrifice of atonement aia nga o se mea fo ngale e kaunga nga ngaufi e fo ngale aia ai le mafai o nga e le orgo se le se ai le ia le anga sala ale tangata aia pe ta iana o ia na vatua e ia le taulanga e tasi mo anga sala o na nofo le o ia i le tuta matau o le atua e whaabavau ole fongale ole kaulanga la le ka ua ole the sacrifice of propitiation rono winga e kasi ya onga molia e le alo ia le taulanga le fa meia ona nofo na ia le o ia i le tuta matau o lona tama e fa bavau so lo uma ka fi se uma uma mele sai mi feng koi pe nga mai singa ie fo le fu ala al kaulanga Yesu o wa ma ngalo mai ia elingata fo ila le o lo fa tali tu pe se ia ave ila to o e fai o ia mo la to fili ma me e tu wai ona au awa o le taulanga e tasi ua faa atoatoaina e ia e faavau o ua faapaiaina o ia o le taulanga lea o le taulanga o Kalevalia o le taulanga o Koluse e foʻogale ga molia lava i lo tatou ali ia ua faapena ona ave eseina ai ia le sala lea o le agasala a le tagata ma ua faapena ona toe saufaga ai le tagata mo le langi le anga le ua faapena ona aapa mai le atua ma faaola lea i le tagata o le tagata na faapena ona faia lea i le faatusama le foliga o le atua ia e lē mafai foʻi la e le atua ona ia tuulafoaʻi lea i le mea na faapena ona ia faia aea mai lava i le amataga na faapena ona ia faia le tagata i lona faatusa ma lona foliga ma e mimita ai la le atua o le mea foʻi lea ina ua agasala le ulua i tagata ia e leʻi kulafoaʻi foʻogale le atua faapea ia oki a le tagata i lana agasala aea lei o le finagalo o le atua le tamā ia faapena ona iai le tagata le agaga o le lotu salamo ma foʻi mai lea ia te aea ia ma lea ua o le eseesega lea o le feagaiga tuai ma le feagaiga fou o le taulaga o le fole le atonement o le taulaga lea faapai e kaua i gaufiufi ai e faapē foʻi la o le faaogāiga lea le feagaiga tuai o oti o mamoe o povi sa momoli ai ia faigā taulaga nei lea fai mai ai ia paulo i le au e pelu fai mai o kaulaga ia sa masaigi oga momoli e le auosi taulaga aea o taulanga e sa masani ona tutusoo ai ia auauna ma momoli ma avatu taulanga lava ia e lē mafaia ona ave eseina ai ia le agasala le petaʻi ane o lo tatou alii o Iesu Keriso e faakasi aʻoga ia avea lana faiga taulaga aea lana taulaga lea ua o lena fetalai o ia ina ua maheʻa ia ona inuina ia le vineka aea fai mai la ia fai mai
ua tau no a whaino o wheta laino tātua li ua tau no lono winga e le o ko iei seisi mea a e le se mea ko koe e le se mea o whongale o koe whongale o le si vahanga o le fisiri leo whiong pate e mawhaila e ka ngaka unga wha a koa i longa kingu le whaolatanga na saunia Yesu mukako ele mawhai ele e se mea na whai ele tangata mai ole tāua lea o whongale o melei a o tātou tīngā o tātou whaanoanuanga o tātou mawhitianga o mea ia e mawhai o ngā kako momoli a ea a wā ele i aveseina e le atua ia ua whai i tātou le sakla mea tol papisonga ua whai i tātou o whanau whai a le atua a ea o no tātou uso matua no tātou li o Yesu Keriso ua whai i lai tātou o le atali i ma le awhawhine o le atua ai ele e whonga le whapea ua ave ese ai e le atua ia o tātou tīngā ma o tātou mawhitianga ma mea leanga umai whapena o na tutupu lea i le nei soifuanga ma le nei o langa ua ave ese loa i le atua mea ia lono winga ua ave ese ma lo tātou saulitonga tātou whaitalia ia lo kako loko whaikalia e whonga le o le mea maalia lea whonga le paua le o le mea o le tangata e whaia le whai unga muli a o ana mea na whai. Wa ia te ia le sautonga e whapena ona ia whaia ise mea le lei mō le atua. Whai le amio atua ma le amio tonu o le amio sa. A whapelo wa ia te i tātou le sautonga tātou te whaia le whiriwhiringa lana. Lono winga. O ia te tātou fo le sautonga e ma whai ona tātou te ena ia le whiriwhiringa mi o tonu lena e ma whai fo i la ona tātou whapea o le a tātou fulitua i le atua ai tātou whaia ia o tātou mana onga ma mea umalama o le kako walo ko whaikalia o le mea fo i la na ave ese le atua ia o tātou tīngā mo tātou mawhitianga ma mea ia whapena ona tupu le nei soifuanga lono winga wa ave ese fo i la i le atua ma le saulotonga o lana mea alofa lava lea na whapena ona ia tuina le tangata i le amatanga o mea umana ia whaia o le tangata ma lona loto whaitalia. Mo sau ele mawhawhawanga le uma whainga kauranga le li whamanga lo mangsa e a alanga kangakai e angasala e rau i le karango mai e pau e koe wha koe ka ikangi ngā kala kulo kumalok salambo ia o mea ngai e mawhai o ngā kaku mōlia i o le mele e tā ua te lea ia le talia e le tangata o na mawhitianga o fo ngale o le ekalesia lea i le langi o le aupa ia ea o le mele e tā ua o le church triumphant ea o i tātou i le larolangi le nei o le mele e tā ua i tātou o le pilgrim church o lo tātou fōlau pēr aia mai e whea ngai pēr le tangata ma whaososonga ai e ma whai lai le tangata ona momoli ona tīngā ma ona mawhitianga ma lui tauia e ma whai ona ia momoli whaatasi leanga o lena tīngā no tātou ali o Yesu Keriso i lungo le tātou aia e ma whai la ona tātou whaapea ifo o tātou tīngā ma mawhitianga ia wo o ia te i tātou o lea tātou momoli lea whaatasi ma tīngā na ho o ia lo tātou ali whao o le opa ia le langi le peonga e ka ua o le e ka le sia manu malo sa ia fo i whaasosonga ma mea uma pepenga ai ngā ua o ngā kasi a le lako salambo ma le whainga kauranga lea Jesu leu wha a koe ka ika mangai maro rado whio o le si wainga le a kanga ia tue a whai o le atua e alofa ai sea e iei pia whanau roanga ma whitianga ma tīngā i le larolangi a whai fwoi o i tātou o whanau o le atua
o uma ona tongi o loina Yesu i le taulanga a Kalvario. Ai sia tātou te whiangai e pēr whawhitauri o le nei soifuanga. E kau kai peraka ia male mōpua. Ia, ele leia le kao i le tuspa ia wae, e pei o i le tuspa ia e wha mausali mai ia langona o honga leo le tate tau mawhai e wha amtana ole evangelia luka i lona ta upe lua sifuma lua lona whai upe lua sifuma le wha o lo whetala i lo tatu ole lo uta mai a e fina ngalo iai i e ave ese le neipu ia tau ai aua le whai a lo unoto a o lo fina ngalo lono winga e o le malo a lea o lo tatu ole i le whanua i Getsemani mua la lata mai ia o na pua ngā o le sawaina ma leanga ina o ia e le toa tele o tangata o lea fo i la mua o sila fia le leia i Yesu le o ona ma le ti ngā o le koluse lea o le afa pena ona ia taua moina o lea na tatalo o ia i lona tama a whai e mawhai ona ave esi ona e ave ese la ia lea ai aua lava nei whai alo lotu a ia whai a pea ia lo finangano e pe o longo winga o lo au mai i le whaitau lea e isi au wala sa sila fia le e le alo e mawhai e le tama ona au mai e le atoanga o le wha o na tanga o le tangata e le wha pea ngā le pau lea o le awala o le atua e le sona tua oi a kaku o iei i le kaimi leo le fieifo le angelu e wha atonu ia Maria le alo le atua o whai matangata ai maise lava o le o fonga le o Elisabeta le lona ainga i le na ta ua e pa fa mai le angelu fa mai o le ono ngā masina le i le na ta ua e pa awa ele ai se mea ele mawhaia ele atua lona winga o lo o tau mai e hea ngoa ia isi awala e mawhaia ele atua ona ia au mai ai ia le wha au tanga mo le tangata o le ale whaina tai le atua nga o wha pea o le atua fa mai ia wa ave ese ia la wangasala wa fonga le wa koe manguia le tangata o toi te tala le langi mo le tangata o le ale whaingata i le atua pea wha pea e le ise tua oi o le mana leo le atua peita iani o sila fia le lei e Yesu o le fina ngalo a lea o lona tamamo ia o le mea fo i lea e wha pea ia na upu whai mai a whai e te fina ngalo e ave seina le neipu ia teo ia e ave ese ai awa lava ne i whai alo ulotu a o lo fina ngā lo e whai mai la ia lea ro whai mai e iei pēr o tātou tinga e iei pēr o tātou mafutianga leanga e leo ave eseina e lea tua ia o tātou tinga e le salamo e luas fulma le tolu ron whai upo e wha o lo wha pena ona o mai e le ata leo le vanu o leoti e ui lava ina o savali i le vanu o le ata o leoti e se fo ima le mangia ia o le upua e iei pea le vanu leo le ata o leoti e wha pena ona savalia e le tangata e iei le kaime o lo wha pena o nga solonga le lei e le tātou fōlaunga ai iei le taimi e wha pena o nga kako wia e le vanu lea o le ata o leoti e kai peila o le kaime lea e o mai e wha whitauli e o mai e wha anodoanga e o mai e le loi mata malingi e o mai e ti ngā o wha whitauli ese o le neiso e wha ele ave sea o mea ia e ku mau pea e whonga e savali e le tangata le la e whai mai e ia le sangamoa tāvita e ui lava ina o savali i le vanu o le ato o le oti e ke leo kula fo inga e fa pena fo ila le tusio nga luenga i lona mta upueiva o lona fai upuefa
ona paule o ia i lano i le ele ua whaalongo atu o ia i le si ufonga o loo whaapea mai i a te ia. Sauloe, sauloe. Se ale mea wa e sawa mai ai i a te au. O upu ia mangkua fo i o Saulo o saavea o ia mawhili o le ekalesia ea. Hamai o le ala le tamaseko na hamai ngā alu o ia e au mai kusi fo ngai fa mai e nga ke fususia mai malafo le fa le pui ia le to tele o tangata na fa pela ona tali tonu i le ali o ia o le alo le atua malana nga luenga o le fa o le tanga mangkua la upu ia o nga fa penga o nga fa alongo ia Saulo ia ele o sa waina e Saulo lo tatu li o Yesu Keristo o lo sawaina e Saulo tangata le taua o tangata o le ana i lato na lato taliaina ia lo tatu ali o e avea mo lato faola aya o kangaka ia le o fa penga o nga fa kingo ia Paulo ia o ia Saulo ia le sawanga le a le fa mai lo tatu ali fa mai Saulo ai sia e te sawa mai ia te aia. Me foi la le ele ngata fo ngale o ele o ave seina ele atua ia maftianga matingane. Ai ia kaku fai keke fo i mea e tātou te whaia lea i lo tātou so atangata. O lewa mangingo mai i le tusi leo ngā luenga aia. O mea o lo whapena ona e whaia i lo uso atangata. O lea e te whaia i lo tātou wali. E hei o upu ia Yesu na whaia Saulo aia. Saulo e. Ai sea le mea ua e sa wā mai ia te awa. Pewe upu ia Yesu lo whakakau le karesia. Le kuwa misterio o le karesia. Leo ia parisi anga whapea vese le kuoka ki ngā mea penga unga o kuaka ko ola se o langa wonga le whapopea ia e te runga ka konki ngā runga vinga e ua pe ia le kangaka wonga o le mele o le tio a ki ola ia ka pe ia o ngā pe la ia lea ia e whapena fo ila i le evangelia le amata i o luas fulma le wha lona whai upoe o i fulma le ono lona whai upoe luas fulma le wha ai se ta se fia muli mai ia tea ia whawhiti o ia te ia ma ave lona sa taulo i le muli mai ia tea o upu ia a Yesu a o iai o ia whaatasi ma lona awa apostolo wa whaamanino mai iai e Yesu o le taui lea o oe mao aia pe awhai e fia whai lava i tātou ma soo o lo tātou ali aia e kakau o ngā kākou whaafiti i tātou i o tātou whaalungu anga o a mea kākou ke manga o ia o le fo e whetala i lo tātou ali a le ino le tangata i lona tama ma lona tina o lona uso o lona tua whaafine e o lava i lona ola e le mawhai lava ona fai o ia ma ona so o wha mau e sere ma kau ki o le maenga lea o le kingo kangaka le e pe fai se test o ngare e le kingo kangaka fua ilo wola moreli ia o ngā kasi la lea ma le whainga kauranga leli a whapela ka ke o i le evangelia Ioane luas fulma le tasi o lona whai upas fulma le mara o e ke maua le leia i ale winga lea o upu ia alo tātou le e moni o te whai atu i atu oe ua e fusi oe ina o e tau lea lea ma e anu i le mea ma e whealu wai i le mea na e loto i ai ai pe a e toea ina e whaano loa ulima e fusi foi o atu oe e se tasi e ave foi oe i le mea e te le loto i ai ma ila ia i le fonga le o upu ia alo tātou li ia pe te
e whailoa kua ia le maliu o le a whapenga onga ho ia petelu wa ai o upu ia o lo whapena o na tala noa mai lo tātoli e o ngā tasi lava ma upu ia na whetala i lo tātoli i le evangelia le mātai o sifunu ma le ono o le melea ia e whaafiti o ia te oe ave lo sātaunu i le e mulu mai ai ia te wa e fo ngale e le kaimi e kaku ke pule a kaku le mea kaku ke whaia ai a whapea loa e ua whailau whiriwhiringa e te whia muli lo tātu wali lona winga e peia o upu ia a Iesu ia petelu ia so a o e kaule lea sa e fusi o ia te oe ma e anu ma e whea i le mea e te lonto iai ai o mai le taimi e whapea ngā o ngā whaaloloa i o lima e fusi e lesi tangata i ato e ma ave oe i le mea e te le roto i o le sauare mai runga i upu ia Paulo i le whaakoanga i Paulo ai o ngai e le whapea o le a kua kaulanga Jesu kua kaulanga au kangaka lai rang whaakoanga i ngai au ngā kasi mar kaulanga lea o ngale e pe o le momolinga e pe o le momolinga ma lontalia ina lea o uti ngā mau mafutianga e whaatasi a wā o mea ia ngā whapena o nho o ia no tātuali o ngā e kangola ia e kuu whaakasi o le mea tā ua tele lea i so se tangata kerisiano e mai se lava ia tātou kātoliko ia mawhai o na tātou talia mea tinga e tutupu lo tātou wolanga ia momoli o tātou tinga o tātou whaanodoanga o tātou mafutianga whaatasi ia ma ho o iai ia o wā o mea ia na ho o iai ia no tātou ali o le sauaina lea o le ekalesia na amata mai lava i le taimi o Iesu e o mai lava i o ngaponge o loo whapena ona sauaina pea ia le ekalesia ma o i kongu a multano lea te maua ia le melea e ingo o le male chile o le male chile awa o le tangata na whapena ona tali atu lea i leonti ai le mawhai e ia o na whaatu ese o na whaafiti lea i lona whaatu atua o le mea konga lea e ngale o le ala vare saua mai o le ki apolo o le ale le whaasanga tau mai o le li o le laulangi ia ai kuku maua o na tātou maua ila ia lea o le mele o le maletile e wala e whai mai ia whai mai o le toto o le maletile o le fatu lea o le ekalesia ia e fonga le e se marisa o le na upua wa po fea le mea nga masa ai le toto le maletile o ina e tupu mai ia le ekalesia o la fo e whai mai o le ala e o le o le whaavau ua sausawina lea i le toto o le au maletile malo o fianga pa te le ono le vaitau leu tato ia le vaitau le whanga fu ma o le vau kako iai i leo na saro na tolu o le vesiti e sui e foi lana e sui le ingoa te tuina foi le mori nga o lona tolu e whaamilino vaenga ia leo fianga ia mo o le langu ia o le langu piniki leo o le langu o le fuarosa a pink rose colored vestment o le langu le e masani ona whaonga e le epikopo ia po patele le tiakono e mawhai ona lato whaonga ina i le ausalea e peia o i le sui ia le langu vonga le mai le langu viole masangi la vonga le ia mawhai lola o ngā sui i le langu le o le langu piniki o le fuarosa o le lanu le na e whaonga ina e le epikopo patele ia pole tiakono ia mao mea fo ia e whaonga fo ia e mawhai o na ufiufi ia le altale
ole rona lua ia e whape ona e saunua e sui le ingoa ia ole sale le e ta'ua le e kalesia o le kautete Sunday e te maua mai i le ingoa e te maua mai le ingoa o le nei au sa mai le upu mai i upu o le sauninga a mata Gaudete in Domino Semper, rejoice in the Lord always. Ia utou oli i le alii e le au noa o le Filipi le e wha o le ona whai upu e wha. O le vaenga lona tonu, ia e tutuina i fo i le moli ngao lona tonu. O le lanu o le nei moli ngao, ia o le lanu pingiki fo ia o le whailonga vaia leo le vituti ole oli ma le fia e pe o i lea e sui e awa o leo wa whapena ona i whaitutoa ia lo tātou whautanga wa whonga le o le sini lea multano o le sini lea ma le whi autau moli o le neiva yasu ia tātou oli ma fia i le aso soifua o lo tātou o le i whaola Ola laka mai mea kongwanga o le vaenga lona lua ia tātou i loa le alii i o tātou o langa whaale aso ia kako o ha mea umalava tātou te whaia ia tātou i loa ai o le alii lea o lo whapena o na tātou whaia iai ma le lona tonu tātou te whaatalitali i lona toea fio mai i lona mamalu e pe o le vaenga lona tonu e o la i whaitaunga o le neia sa o fonga le whaitaunga ma le tusia a se whenaia lona mtau koe tonu le tama whawhine a sionai ia e pesi Isara e lue ia e alanga le tama whawhine a Jerusalemai ia e fia ma oli lama ma le loto atoa ua whaola ina e le alii au sanga wana abe e seina le na whai oe maona fili e vaila i ele upo le upo a le al perfetto Stefanei e momoni mai lama ia le whi au lea ia e pese ia e fia ia e oli awa aisea ua whai tutoa lo tātou whaalatanga o whonga leo o pui a whonga lea ina ua momori Jesu i le manu a ea e maila ia leo o pole koe inga whonga lea e mai lea li e te tuu mai nei lau o ona e anu ma le fia awa i loa e o mata le whaalatanga na whaapena ona e saunia lea mo Israelu ia ua makua mangingo le leia le vai e yunga le ke sapaia ia o lea fo e tala noa mai ai mai ua kuu le kamangi e pa ua mato e tutu ai tangata e to te leo lani ia e tuia fo ilo fatu i le pelu ia faali mai ai ia langona o tangata e to tele o le lani ia o upu ia na whapena ona lafo le to ino Simeona Simeona ina ua vaaya o ia i le whaamata o upo le fia le fo ilai fai mai ia se whalaia mai le tama whawhine a Jerusalema a Sionai ia e pese Isara e lue ia e alanga le tama whine Jerusalema ia e fia ma oli ma le loto atoa ua whaolaina le alii au sala wana ave eseina le na fai oe maona fili ia o ke le lopo le ase si mea ia ole kusia a Paulo ia Filipi ia o le fai kaunga longa lua lea ole ase lea mai ia outou oli i le alii e le au noa o te toe fai atu ia outou oli ia i lolo outou wanga malua e tangata o malama ua lata mai le alii
aua neʻi popole outou i se mea tasi a ia faailoa atu outou manaʻo i mea uma lava i le atua i le tatalo ma le faatoga atoa ma le faafetai ia o upu ia a Paulo i le ekalesia le Filipi ae e magaia ia o aga upu komua galea e mafua ai le igoa o le aso sa lelei aea mai ia outou olioli i le alii e lē aunoa pe o le agaga foga le ia pea faakalipi malo kae ao lea sauai oi faikoa ia malo le fakalikali ia mai sela o le malo silisili le faakalia ge kako le oi faikoa o ese si ale oli mfiafia o le ua kaumuu kusa le ua kaumuu mai ia oli fai me fiafia aku i kapengaga o mea faakali le malo faalonia ole evangelia Luka e tolu o le fai upu e sfulu ma le vanu aea o inga leo o whapena o le talanoa mai ia Ioane o le fesili lea kangaka wae e korua fesili e lea whapena ona au mai lea i le evangelia lea Luka aea o le fesili a tangata na fai ia Ioane e whamai le ase mea mātou te whaia ina ia mātou mauai le ola e whaamavau aea mua lama o le moto tangata aea whamai ia le talia a Ioane whamai o le tangata e lua ona ofu tini ia avane ia te ia e le aiso na ofu o le ua ia te ia foi mea e ai ia whapena foi ona whai o le fisili mua lea a mai le moko o kangaka aea whamai o le ale se mea mātou te whaia o le kari lea a Ioane ka whaia i whamai a whaia ke whia mo le ola e whaava a whapeo ngai e o ofkim pasua i le mativa a whapeo ngai ke leo mea ai whanga le tangata e le whia ai e whamai e lea o ngānu whai ia e ma whanga ia e ma ona ai le sau ngā ruenga o whaia ia ia o tangata o la fonga aea o wa fo inga ngomai fo ila ko fisili mai ya Ioane whamai o le ase mea mātou te whai ina ia mātou mawai le ola e whaamvau o le ale kalia a Ioane na whai ai aua tau te au whaasili i mea o te tongi mai i a te o tau aea o ko fo ia me leo la fonga o le mea sa piko sili o nga ingosia e kangaka iukai aua o fonga le Emilio ngea kangaka ngea ea o kangaka ngea ele makikiwa e la ko ke ao ia le kupele whemai le tu la fonga no ale maloloma ai kere ngao whaasili e fonga le e whemai ia o Roma lea ia o ka ika lea ea pia kala fonga Yoko ia ia o le mela le kele nga inosia ia le au la fonga le au la fonga e mo ko fo isko ingo o nga le nga e lunga la o saka ia nga fa ia fa mai ia fa mai ba ila o ko o le wa lo ai fa kasi no le la fonga a fa mai ai Yesu fa mai o mai le whaaoletanga i le aiga nei le so ina ua whai o ia mātalii o Abrahamo a wa sau le atali o le tangata e sa ili ma whaola i le na le iloa mai la ia o ko woma ma ia o ko manga kua ko pore ale wingo le nei upu wae mai o te le loto i le alofa o i le whainga taulanga ai o le alofa ia e pe o le fisili lea wa ave tangata o la fonga fa mai o le ase mea e au ia te i mātou na mātou whaia le fa mai Ioane aua ko ke au fasili ia mea wa tutongi mai lea ia te o tau wa o le mea le ingosia i o ko ia wa mai fu tangata tau wa la tau fisili mai ia Ioane fa mai o le ase mea e au ia te i mātou na mātou whaia mai ia Ioane aua tau te whaasau wā i se tasi aua tau te tua i fua se tasi i o tau tali file mō
i lo o to taui aia au ko ke fa sa wa fu e se tasi aia ia ole kali le Ioane fa mai la a o fa tali Ioane ile moto tangata ngai po le asa fa mai ia Ioane fa mai ele o ha o le keriso aia o ha o le baptiso ya to le mai a o le muli mai e baptiso le ya to ile nga pa ia mai ele nga fo ia ona opu no wifo matatala le ino no ona se mai ia o le winga le o le nei sa o tato ia ma nga ia nga o le sa o le pea ona o fa ia o vaenga ia taua lava o le nei sa tato oli ma tato fia i le aso soifua o lo tato oli o fo ngalo ko kelo le foi pisingisi o la ko fa nga inga le aso nge e pe e mawai se fa asilinga fo ngale e mawai ia se polofiki ia wanga pa wanga mele kilo ia tangata nei ia mai ka nga kai fa ka wa a ka le fa vai fa ka ia e fo ngale e ngalo ni mo ya te ilato ia le nganga o le aso aia o le kokele fo yo tato fa ka mori ke o le fale fa ka me alu fa ka ia me alu fa me alu fa ile tas ai ngalo ya te tato o na tato fia ile aso soifua o no tato li i fa ola lona lua ia tato i lo le li i on tato o langa fa le aso e fa peia o fa mai le evangelia aia o le fisilia ale moto tangata fa mai o le ase mea e ka o ma ko fa ia fa mai o le wrong of kin ave ile o lo ele of a fa pe fo io o lo ia ki o ele kele o ka ma fa me ai a fa penga fo i lato ia o mai fo tangata o la fo o le ase mea matou te fa ia mai Ioane fa mai aua ia ko ke au fa asili ia ko fa maongi la o to nga ia lo fo ia e o fo tangata tau la to ia mai o le ase me matou te fa ia mai aua ko ke sa wa i tangata aua ne to tu ai fua ia o to tali file mo i lo o to tau ia male lo na to ka ko fa kali male to toa i lo na to e fio mai fa bua le i lo na mama ia ole taua na ole nei aso multa ole manga ia nga pe nga fisiri ni e foi ia kala kele le moko ko ngaka manga ia aso ia sau ile agora foma e ole fe se me fasiti e mo ko pe a kang ye kan e makiva ia fa la piki nga de fasit ia par nga no korule ia ko kisu no sa wa nei ka ia me foi le e wa ka ke no ko ia ka le au aveloli ma ia o le ka kong avio ai ra ku fe ia la ku fa kana piki ia mo se a me ko ai nga weka kana e o nga kongo ai ia le vele io pensei io le winga na nei sa pa che pio e tala poi mi fa man mai ia le anganga ia le ngata le lang o le la e io le skaulang o ti akon e fa pe foi mal lang o le sela ia me sei la o nei o ko le lima te nai le salon tor la sal nei o le le foi pe ona ia ina ngana le mai tus pa ia lo fa autu ia nei sa le sal de ia wa e pe o pui mai Gaudete in Domino semper rejoice in the Lord always ia o to oli ile ali e le au noa mi o puia Paulo le kalesi e Filipi le o te toi faiatu ia to ia o to oli awa wa afale tatu fainga mala o le awa o ka ko ilo aku a maka nga vala mai ia
wala talata mai ia lo tatou whaolata. Sao le leia. Ia te sau nonga muli ala ufionga. E fautua ina e fo ire. E kalesia ia me se fala mai mo. Ia. I ta penanga lama masau ninga o wale. Whataringa ole. O ka penganga o le ngei o le nei aso. Ia tatou ta pena male oli oli. Ta pena male fia fia. O wane ingalo ia te i tatou upua ale to ino Simeona. Awa nga polo misi ai le atua mai e ke le iloa le uti. Se i vangana la pa ua whapena o nei wa ia le whaoratanga o Israel. Ia le mele nga momoli lo le tamo o Iesu a ea. Fai mai lo Simeona fai mai le atua e te tuu mai nei lau au au. E alu ma le file mo. Awa o le ua wa aia e o mata le whaoratanga o e saunia mo o Israel. Le sisi mea o koe ia ngau ia. E whapenga fo ila le tātou tāpenanga le nei a ea. A wane ngalo ia te i tātou. Ia, o le e ana le aso Kirisimas. E ka ua ia moli e mo emo. E ta ua mea umana polo o tātou whaia. E le nei vai tau ai. Aua lava ni ave e se inai. O lo tātou li o Iesu Keriso. O ia na umaia lo tātou whaanutanga. O le winga le na o le kako ke kapenga ma tātou whaatelitani ai. E pe o winga lava o upole o le neva i tausanga o le ate betu a ia. Ia tāpena, ia sāwiuni, ia whaatelitali ma le tutoa a wā e iai le mea matautia o le atupo. Wa whapena o na wa aia le tangata Iesu o lona whaaulatanga. E le tua fo i mai whai maia ia Paulo i le Kalesia i Filipi ia o tō oli i le li e le au noa o te toe whaiantu ia o tō oli. Aro. Ia ebe tātou porkalame nā nei a fiafi. Nā salon toru nei o le waitau o le ate betu. Ia pe ona sau no fo ele fionga pate le whaamal mlama le te lo vaenga. Ia mau mai fo inisi o whaamaumonga le tuspa ia. Tātou te iloa ai, wala lata mai le maro le tua i o po tātou li whaola, le pepe, le Krisipasi, le pepe na maro ia. Ia mo le whaftai lo fionga patele, o wafore ne por kalame tāua. Ia totu e lewa no a wase, tātou whamai el tā por kalame. Ia o le a taulunga le tātou por kalame, ia le whaamanuianga le atua, ia Samoa e maiso le tātou puleanga, ia mai se fo ila to lo mai mo mai le ia tunu e mau ia awa manu mea umalaba o no le fantasy mai o le pepe o le Kirisimasi i le suafo le taba le anu ma le anga pa ia amen o le tato por kalame na ofisili matali fatu tonga le Kalesia Katoliko ai fafitai ai le Utos e to sai fo i malonglongoina o le nei por kalame o whaina winatu i lo maota malaulau ala le waunanga ale TV mana manuia tele fa so songo tutoyo ne SPF fa so foi